Ikaze wahisemo gukurikira ibiganiro byacu kuri Zara Magazine Tv. Ngira ngo rero nkuko musanzwe mubimenyereye tuba tubagezaho updates zitandukanye mu mikino ndetse n'imyidagaduro, aho tuba tugenda tugaruka ku makuru ari kugenda avugwa, biri kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga, ese mu binyamakuru hari kwandikwa iki, ari kuvugwa ibiki, ariko twebwe n'ubundi ni hahandi, ni showbiz ni sport and entertainment muri rusange, ni show business muri rusange. Ayo niyo makuru uzasanga hano, ibyo nibyo biganiro uzasanga hano, kandi tuzi neza yuko buriya abantu benshi bakunda umuntu udakunda imikino, abakunda imyidagaduro. Buriya nibyo bisata uzasangamo umubare munini w'abantu, navuga ku isi wose. Niyo mpamvu rero natwe nka Zara Magazine aho ngaho niho twahisemo kwibera, kuko niho n'ubundi uzasanga hakora ku mitima y'abantu benshi. Nimba utarakora subscribe, nakubwira yuko ari cyo kintu cy'ingenzi kugira ngo aya makuru tugenda tubagezaho hatazajya hagira inkuru n'imwe igucika. Ngira ngo rero muri Rayon Sports harimo inkuru nyinshi, ari kuvugwa byinshi. Ngira ngo ni ikipe isoje fazare nabi, itsindwa imikino 3 yikurikiranya. Yatsinzwe na Etincelle ibitego 3-2, itsindwa na APR igitego 1-0, inatsindwa na Gasogi igitego 1-0. Mwibutsa yuko phase retour iragaruka ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, aho nanone Rayon Sports ifite urugamba rutoroshye, kuko iraza gutangira yakira Musanze, ihita ikina, ngira ngo irahita ikina na Kiyovu, ikine na APR, ikine na Gasogi. Ngira ngo urebye nko mu mikino ine ya mbere, Rayon Sports irabihura n'amakipe yayitsinze. Ngira ngo imikino 5 ya mbere Rayon Sports ifite harimo Musanze, harimo Kiyovu Sport, harimo Mukura, harimo APR FC, hakabamo na Gasogi. Ayo makipe yose nta nimwe Rayon Sports yigeze ikuraho amanota 3, kuko yatsinzwe na Musanze, inganya na Mukura, itsindwa na APR, itsindwa na Kiyovu Sport, itsindwa na Gasogi. Urumva yuko ni urugamba rutoroshye, n'ubundi hatagize impinduka zikorwa muri iyi kipe ngo bagura abakinnyi, ngo bakuremo uruntu rurimo hagati y'abakinnyi n'umutoza, hagati y'umutoza n'ubuyobozi, n'ubundi iyi kipe ishobora kuzongera kubona intsinzi ahafi nko ku mukino wa 7. Ni ukuvuga iki rero? Harimo amakuru menshi. Ngira ngo harimo abavugaga yuko kuri uyu wa mbere umutoza ashobora gusezererwa n'iki, ariko kugeza ubu ngubu muri Rayon Sports ntabwo barabifataho umwanzuro. Bamwe baravuga ati umutoza tumwirukane, abandi bakavuga ati ese umutoza twamuretse, ahubwo amakosa yabayeho muri recruitment tukayakosora, kuko bivugwa ko umutoza nawe hari abakinnyi yagiye arekomanda bakaza ariko ntibitware neza. Bakavuga ati aya makosa twayakosoye, tukagura abakinnyi umutoza atabigizemo uruhare, tukamureka gatoza abakinnyi ariko tukagura abakinnyi beza. Ni ukuvuga iki rero? Hari kuvugwamo abakinnyi bagiye batandukanye. Ubu ngubu biba bikiri rumors, biba bikiri ibihuha, ariko burya muri transfer ibihuha nibyo bibyara inkuru. Biravugwa yuko Ruvumbu Etienne Nzinga irango yagiye agarukwaho mu minsi ishize, ariko uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi bashobora kugera i Kigali mu minsi ya vuba, kuko biravugwa yuko bitarenze kuri uyu wa 3 Ruvumbu araba ari i Kigali kugira ngo arangizanye na ekipe ya Rayon Sports. Youssef n'ubundi nawe yaravuzwe, bikavugwa yuko ibiganiro biracyakorwa hagati ya Rayon Sports na Raja Casablanca kugira ngo Youssef yerekeze muri Rayon Sports, ariko ibiganiro hagati ya Youssef na Rayon Sports byo byamaze kurangira, barumvikanye ibintu byose. Abandi bakinnyi bari kuvugwa, ngira ngo murabizi yuko mu minsi ishize Mutsinzi Ange yatandukanye na ekipe ya Trofense, bikavugwa yuko uyu nawe rero ngira ngo wafashije Rayon Sports kugera muri 1/8 cya Confederation Cup. Biravugwa yuko nawe ashobora kuyigarukamo akaba yayifasha muri iyi mikino yo kwishyura. Haravugwa Manzi Thierry, ariko ibyo byose nyine biracyari rumors. Undi mukinnyi uvugwa ariko we bishobora kuba binageze kure ni umukinnyi witwa Ismaila Moro. Uyu Ismaila Moro ni umukinnyi wa Etincelle, ni umwe mu bakinnyi bafite ibitego byinshi, ni umwe mu bakinnyi ngira ngo
nta kipe ikomeye ataratsinda. Uyu mukinnyi rero biravugwa yuko Rayon Sports ishobora kuba igiye kumutangaho agera kuri miliyoni 20, zirimo 10 igomba kwishyura Etincelle ndetse n'10 igomba kwishyura umukinnyi ku giti cye ubundi akayerekezamo. Bikaba bivugwa rero ko ibiganiro bigeze kure ndetse bitarenze iki cyumweru turimo deal igomba kuba yarangiye, cyangwa se Rayon Sports ikabura uyu mukinnyi kuko AS Kigali nayo imuri bubi, nayo iramushaka hasi hejuru. Bikanavugwa ko ariko Rayon Sports iri no mu biganiro na Peter Agbovor wamusanze, bari kureba ngo ese hagati ya Ismaila Moro na Peter Agbovor ni uwuhe twasinyisha. Muri abo bakinnyi babiri rero bikavugwa yuko Rayon Sports ishobora gusinyishamo umwe, ariko uri imbere ni Moro, ni Ismaila Moro ni uri imbere. Bikanavugwa ko hari option yo kubazana bombi. Ikibazo kigihari muri Rayon Sports ni iki? Ikibazo gihari ni uko Rayon Sports isigaranye imyanya 3. Imyanya 3 rero bakaba bibaza ati se muri iyi myanya 3 turashyiramo nda, ariko hakaba hari n'andi makuru ari kuvugwa yuko Ferwafa hari inama itunguranye ishobora kwiga ku kintu cy'umubare w'abakinnyi. Binashoboka cyane ko abakinnyi bashobora kugirwa 33, bityo Rayon Sports ikaba yemerewe abakinnyi 6. No mu bantu rero batekerezwaho muri ikipe ya Rayon Sports harimo n'umuzamu, bakaba bari gutekereza ku muzamu wa Mukura kuba nawe yasinya, ariko ubwo ibyo byose biraterwa n'icyo Ferwafa izanzura ku mubare w'abakinnyi. Ubwo niba 30 Rayon Sports izahita ireba mu myanya y'ubusatirizi kuko niho ikeneye abakinnyi cyane. Ibyo ni biri kuvugwa, umutoza nawe ntago birafatwaho umwanzuro. Reka tubitega amaso turebe, kuko nyine ibivugwa byo biba ari byinshi. Twebwe icyo tuba dushaka ni ukubaha update y'aho ibintu bigeze, ibiri kuvugwa n'ibiki, amakuru ahari n'ayahe, ubundi umunsi ku munsi hagize igihinduka n'ubundi tuhita tubibagezaho nka Zara Magazine Tv. Kora subscribe kugira ngo buri nkuru yose dushyizeho ijye ihita ikugeraho mu ba mbere. Naho mu biganiro byacu bitaha.